Seneta wa kaunti ya Makueni Dan Maanzo niwathakya Mutalatala wa Kuneenanisya Mituo wa President William Ruto kana wenda Senate Amason mbee wa Spika wa mbunge ya Senate Amason Kingi. Kwianana na Maanzo ni kana President William Ruto nutulite miao ya katiba ainengane ngelekan'yo ya Ruto kuvatha imwe cia isio cia Kenya na kulea kwithiwa kukony'a mwenenthi undu violate kana wenda public participation. Maundu ni tamaki na andu cheu cha uiti cha sha walan'yo mwe wa kisomo cha yulu wakiwa nyumba cia ndevi nini na kunengane uthukumi wa kiwanza cha ndeke cha JKI kwi kampuni ya nthi ya India wa Adani. Inakia Senate Amason ya President William Ruto nundu wa muno abductions ila siende kutewa kwa airport na vile sha na chief ila siete tokula kwiandu pata atiwa katiba ka Kenya na bainzi ngito na unene ya kiu ate wetete motion kulingana na order 101 subsection 1 ya Senate standing orders na ende katiba ka Kenya nga court kula kwithito no paluku yulwa serikali ya President Ruto na kemwene na muno kwa siakana andu alama na iwe ni polisi andu alama abductive ni polisi andu on the na ala au president nondo ni wonga security ande ni walite indwesi na ni walite lesi ya Kenya meba na nudu mwene ni waitia andu maika atwa rivayala ingi ni waitia ndaka thinyande pitu wake na ni waitie owe mwene kana kuia andu ange makatumika na imuthembosu na polisi nditumika katika siasa yuno mbakatu welesia kwikiwata ona ndandu maina rivayala nitamethi kwa kware na ange ingi mano iwa kundu na kundu amama taisa uthiko no munthi na ange andu mono mande na mamanda no mbaka president aleze no katiba kiasia wabino kwa ni polisi wale totwa wa kotini masaa miongole na matema thelu nike tena andu meka maite kana makweto ni polisi na makamina mbee wa mithenya miongo 3 matesiwe ba mai.